information Emadek TV and Saka HL say enipa 21 bi a wo mote car mo free Konongo eko Accra ene wo mo anum so free Accra ba bes na twam akọ Kumase ahiem anasanya akwanhia ewo Dwaso nkokọ road ho na anase Dwaso nkokọ kwan no so a eko Accra no omanya accident ewu ya enipa 21 na ye bisa se edebade nko an ne betumi asi ama enipa 21 a wo motika mu omokọ enye wo nko mpo ebi mu so prepra pa seriously ye de bi mu akwakogu hospitals news no na me de ato screen no so no also obetumi akan news ni bi no wahu information a Ghana Police Service release ye edibae and it is very sad. Okay, it is very sad. So wutie who reading news ni pa na say car baako efri Konongo a no ekọ Accra na baako nso free Accra eba enti saa Pra River junction no so ho na no na omunya saa accident no ye Dwaso nkokọ eho na omunya accident enti police for eguso omoye investigation but police for kire say wo a obi bia wonim whereabout of saa ananse wonim wo family members bia anam member bia na wo tu kwan na okwa Accra ananse wo free Accra ebesna Kumase na ebia wonte wo mo nka e free 15th yes Saturday ya twam ya no wonte wo mo nka bepem samre no 15th of March na che say e was say utumi start na o contact police for car na omutimu na omode kọ no baako Ford Transit minibus registration number no JR 627924 okay let's say 2024 car brand new car say register car no any even 4 months impo na etumi akwakonya sa accident no and the other one nso no VW Sprinter bus I know so registration number no AS 44A323 eti sakai na driver ni ana wotwi car na eno ye Ford no minibus no ono ni din ye frɛ no yaw agiri wono so wafrim yaw agiri nso afrim na other driver ni no nso so ka won nso so de omuntumi a de different hu no se ni din kura de sen na hemfa mpo no ofri but ono nso no enchemu kira ono so ayeden afrim na me bisa se ade ade nko na ebetumi ama because utie the course of a na say baako ye say o san yonko no minibus na ono no free Konongo ekọ Accra na ye say o san adaka bi ho enum a wo san adaka edi nanimu no e no ne saa sprinter ekohie mu a enipa 21 atumi amunmu a so uhu video na areho very sad video a che say enipa egu fom na moja pa enipa demu no na say enye mintimi fan to screen so mamu nhwe bi because of content violations and answer policy violations but very sad looking at obi agane mam ne ma obi agane mam obi agane yede obi agane kunu me kwa Accra ba na me Kumase aba na watumi abenya kwanhia sei and when you look at the bia me kese Ghana ye kwan no se omo ye kwan no yie ma ye se dempo na ya nya enkofo omo dwene kwa akire na omaye omadwen so ombe ye ne ye ya trust me say ensem bebre se ya na ebetumi akoso ayede SCC but all the same no dey beka say ye mabusuafo wo mo ahwere wo mo enkofo wo sa accident we anansa sa kwanhye mu ye mo nyina ya akọ eti no information na wo no wo a wonim obi bia otu kwan accident ni esi Saturday no ye 5:50 PM anyimire na je say aka Accra na abo say ansa na accident no esi nti wo a wonim obi bia bia wonim say okwa Accra ana ofri Accra ebesna Kumase at that time ni bia mu wo no ubetumi a contact police for na wo mo aboa mo wa hwe say na bia wabusuani bi wo mu bia wonte wabusuani ne nkan na whatever it is no na watumi but a very sad news Emadek TV and Saka no enti no news ya police for no dey na me dey go screen so I make say na na that screen so no so betumi I can be na wa hwe nsema esi no me da obi bia ase mo me yenhwe
ye hu ye ewo Ghana mu ho ene ekwan be fa so ye tu kwan a se driver ni bi ko ba bi ana so otu kwan ana so wo twi ka bi na so fi se ye wo ye na ehu a wo ho kwan so otumi ne ka sa I know say sometimes some of the drivers need be boot me full episode mo chese ye na ye kire wo mo ka echi but then at the end of the day no say or the kopima enye wono kwa na ewu ye nyina na ye be wu ntino sometimes adwu ba bia mo me nkasam enye sa nsem bi sei e na ebetumi out here me chia obi bia o hwe Emadek TV ko so na subscribe to Emadek TV na comment na like e be se share bi bye.